kirikiti bika kwakatimba ko kunkomesa obweka kwimujoni notongana okugaba obutimba kukubiremwe muvuyo myinji obwo abantu baruko butabanira obwo buturonto tutaka n'ubwanyu hati menshi exactly ababire no bahebwa obutimba obu amazina gabo gabire nagashomwa okuruga omusumu twacengera cyo mu doctor omuntu atamo butimba kumanya na ngambe enshongeji eimukizo murro omubatura ababire bizire kwata obutimba hacayi ca Kanungu Town Council bamwe omubatura baganireho na TV West nibagira ngo wabire nahandika amazina hinabu yagurukirenkana kugira ngo utimukafu mahali zabarya hamini nibo muri tara bakanga ngo izo gutibakaza ari nagira kwijera ngo system bagisabmitinge abantu abashimukwani bani batunga obutimba definitely namakagona agutwine kandi tujja kuba ntugaba obutimba bukwingana nk'emitwaro nke 18 mu district ya Kanungu kandi echo cyama isangu at least buri bantu babiri bije kuba nibatunga akatimba kamwe omuhwezo wa mukuru w'ebyamagara kato Besisira azire ngo abantu bizira mu bwinji bakora era babahandika mpa prasoti babatasa mu system so cyatuma abantu nkabo abamwe konka batari binji batabona butimba konka ka district tugezaho kugira ngo bundi kutoku savinga ubundi abo bantu tukale bachi twabakora konka ijuneza ko decision ya district task force abantu bona bafuna butimba bona bubahandikire Besisira habwira abantu abatunjira obutimba okubanza babwanika batakatandikire kuburaramo kata aheru umukibunda kumara ibiro bibiri kugira ngo bundi umbazo mwinji munonga gwashagugwa tuntumukamu bagambere binji amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred ahabwa TV West.